Dinda Yudianto kayu kontrak kayu si api wong ditua Pak Dinda Yudianto anu bager teh sayang ayo mah Pak Dinda Yudianto anu bager kayu kontrak kayu api waditwa para sayang ayo mah dajami sayang anu bager ketek yang mana Pak Dinda Yudianto ayo gila-gila ketek ayo gila-gila Pak Dinda Yudianto wong ayu gila-gila Pak Dinda Yudianto sayang nengok wami kece yang manila teh jauh sayang kayu kontrak kayu api wong dituang Putri Duyung Talaga Mulia wong ayu mah Pak Dinda Yudianto anu bager indah sekali duduk di pinggir pantai apa Ida beserah mana Ida Pak Dinda Yudianto sambil aku kenangkan teh jauh sayang satu baju loreng seorang anggota ABRI memakai baju loreng neng email kailani si Putri Duyung Mang Jaka tukang maragi anu ngagaduan cekelek orang ibu sangot sambil kekenangkan Bunda Saramin kisah si baju loreng Pak Duyung Ceprofi Mang Armi sangat menawan hati kebanggaan dari bangsaku iya buka bumi Republik Indonesia indah sekali
sekali duduk di pinggir pantai mengajakan ngagaduan cekelok marangi bosongot maracang Purwakarta anu bagir Bunda Saramin tukang es doger bagir bintang Widianto Raja Omi sayang sangat menawan hati Mang Jaka anu ngagaduan cekelok marangi bosongot maracang Purwakarta kebanggaan dari bangsaku Bunda Saramin Pak Haji Yudianto Teh Haja Omi sayang iya kita bumi melayani apa Naida Besera Mama Naida Kebakir Pak RT Daya dan Eli Baik Cikun Seprabi Mama Arami indah sekali duduk di pinggir pantai Mang Jaka nu ngagaduan cekelok marangi bosongot maracang Purwakarta sambil kutenangkan Bunda Saramin tukang es doger Bunda Saramin Purwakarta bagus sangat menawan hati Mang Jaka anu bager Mang Jaka nu ngagaduan cekelok marangi bosongot maracang Purwakarta iya kota bumi Bunda Saramin tukang es doger maracang Purwakarta anu bager Pak Haji Yudianto indah sekali duduk